prijatno večer i svim našim igračima molim vas pozdravite veliki aplauz. Sjajno vidjeti se ovdje. Ja neću vam prvo delo da dužim da pričam, želim se zahvaliti pre svega osnovnoj školi Kijeva Savić, što nam je omogućilo da imaju prostorija na držimo sami. Održimo jak čas. Zamolio bi svu djecu da pozdrave aplauzom moga kolegu Ljubomira Srbenkovića iz Lazareca koji će zajedno s nama održati jak čas. A vi znate već kako ide, stavite ruke na bokove, malo se raširite, krećemo sa grevanje, pa ćemo sve ostalo lagano. Može? Raširite malo se.
Dio, desna, leva, 1, 2, 3, leva, desna i levo, 2, 3. Pesmu pevamo prođi Mile kroz naš grad. Može? Ajmo desno, igramo i pevamo. Nadam da ste jeli, jer ja vas ne čujem dok pevate. Ajde, pustite glas, što čujem da pucaju prozori. Može? Opet mislim, peva, 3, desno zakrenite, 4. Dalje učimo kolo koje se zove Esko. Da znate po pesmi Ja vrnem. Krećemo se u desnu stranu, kasimo desnom nogom, a levu privlačimo do desne. Možemo li? Drugi deo, slušajte ovo. Drugi deo koraka idemo 3 koraka naprijed i 3 koraka nazad. Može? Esko i
1, 2, 3. Ajmo dalje, igraj, 3 i desno, levo, 1, 2, 3, levo, desno, levo, 2, 3. Može? Drugi dio, okrećemo se desno i trčimo u krug. Ajmo, 3 i igramo Rođi Mile, ja Brdo i Kačerac sa redom bez ikakve pauze. Može? 3, desno, svi desno i pevaj.
zajedno pogledamo i drugi deo programa, to su novogodišnji koncert naše organizacije Put Moravica, gdje ćemo naravno sve nominirali. Gdje ćemo pogledati znači ostatak večeri na novogodišnji koncert sa našim gostima i vas samo na zastupljenju za 15-20 minuta kad ćemo nastaviti. Dobroveče i dobrodošli na tradicionalni novogodišnji koncert Kulturno-umetničkog društva Moravica iz Ivanjice. KUD Moravica organizuje ovaj koncert u želji da što veći broj dece bude na jednom mestu, na jednoj sceni i da oseti pravu čaru folklora kroz druženje, pesmu i igru. U prvom delu programa smo mogli videti naše najmlađe folkloraše kako učestvuju na zajedničkoj probi. A sada ćemo vidjeti kako njihove starije kolege igrači svoje umeće pokazuju na sceni. KUD Moravica je započeo svoj rad 2013. godine. Nakon više od 5 godina rada broji oko 200 članova raspoređenih u nekoliko grupa. Iako mlad ansambl, možemo se pohvaliti mnogobrojnim nastupima u Srbiji, Republici Srpskoj, kao i u Bosni i Hercegovini. Učešćem na mnogim festivalima u zemlji i inostranstvu. Posebno mjesto zauzima uspeh iz Turske u maju ove godine, gdje smo osvojili 3. mjesto. Ponosni smo na organizaciju dječjeg festivala Žubor Moravice, koji se održava u septembru i koji je i ove godine okupio veći broj učesnika. Od marta 2019. godine po prvi put ćemo organizovati susret veterana i rekreativaca, koji će se također održati u osnovnoj školi Kirilo Savić. I na tome smo beskrajno zahvalni. Rukovodilac ansambla je Vladan Jeremić. Koncert će otvoriti naši domaćini igrama iz Užica. Pozdravimo ih aplauzom.
domaćina predstavit će nam se i naši gosti, Ani Kolubarsko kolo iz Mirosaljaca kod Lazareca. Njihov ansambl će nam se prvi put predstaviti večeras Vlaškim igrama. Umetnički rukovodilac ansambla je Ljubomir Stamenković. Pozdravimo ih aplauzom.
Već 19 godina uspešno prikazuju umetničke programe u oblasti narodnog stvaralaštva u našem gradu i okolini. Veoma uspešno reprezentuju naš grad na festivalima folklora u zemlji i inostranstvu. Kud Orfe je na festivalu Zlatni okanak u Valjevu osvojio prvu nagradu za koreografiju igre mužičkog kraja 2008. godine. Na festivalu folklora u Slovačkoj pobedili smo konkurenciju 5 država. Na festivalu folklora u Češkoj solista Vanja Dukić je pobedila 2007. godine. Pored toga, učestvovali smo na festivalima koji nisu takmičarskog karaktera. U Slovačkoj, 2 puta u Češkoj, u Grčkoj, Poljskoj i Bugarskoj. Učestvovali smo i na svim regionalnim smotrama i festivalima folklora. Ansambl čine folklorci, solisti pevači i narodni orkestar. Ansambl čini 80 članova uzrasta od 4 do 13 godina. Sa folklornim ansamblom radi koreograf profesor Marija Dukić, a sa orkestrom i solistima profesor Goran Dukić. Oni će nam se večeras predstaviti igrama iz Pomoravlja. Pozdravimo ih aplauzom.
Muravica je od skora u svom sastavu okupilo nekoliko mladih i talentovanih devojaka, koje pored igre će vam se predstaviti izvođenjem naših narodnih pesama. Pesmu Gusta mi magla pevaće Mira Ćojbašić, Ivana Drašković i Jelena Cvetković. Pozdravite ih aplauzom. Dimitrije Tucović iz Lazarevca večeras će nam se predstaviti igrama iz Šumadije. Pozdravite ih aplauzom.
Večerašnji javni čas i novogodišnji koncert su imali sa jedne strane cilj da na jednom mjestu okupe što više mladih temporaša, koji bi vam pokazali svoj ljubav prema narodu i pesmi. Sa druge strane, svi oni su večeras spremni pokazati i svoju humanost i kroz igru i pesmu pomognu našim drugarima iz Udruženja za decu sa posebnim potrebama Otvorena vrata. Mi smo ih pozvali da budu naši gosti večeras, na javnom času i koncertu i da budu deo celokupnog novogodišnjeg programa. Molimo sve posetioce da koliko god su mogućnosti pomognu našim drugarima iz Otvorenih vrata, kupovinom raznih proizvoda koji su oni napravili i prezentovali. Hvala unaprijed. U nastavku večerašnjeg programa ćemo pogledati dečiji ansambl Kulturno-umetničkog društva Moravica, igra mladi s Rudnika i Topolje.
Pozdravimo ih aplauzom.
dve opštine, Lazarevac i Ljig, i raspoređeni su 7 dečjih ansambala, prvi izvođački ansambl, ansambl veterani i orkestar. Na repertoaru za sve ansamble ima preko 20 koreografija. Učestvovali su na mnogim smotrama i festivalima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Ove godine u avgustu su izuzetno uspešno predstavili sa svojim programom na festivalu u Portugaliji. Imali su učešće i na smotrama u Italiji, Francuskoj, Mađarskoj, Poljskoj, Bugarskoj, Grčkoj, Ukrajini, Turskoj itd. Večeras će nam se predstaviti šopskim igrama. Pozdravimo ih aplauzom.
Kao domaćini moramo se zahvaliti pojedincima i ustanovama koji su pomogli, to jest dali svoj doprinos u organizaciji celokupnog večerašnjeg programa. Na prvom mestu veliko hvala osnovnoj školi Kirilo Savić i direktorki Nevenki Milošević, što nam je omogućila da se večerašnji program ostvari u njihovoj školi i što su uvek tu za naš put kao velika podrška za sve što smo radili, što ćemo raditi u predstojećoj budućnosti. Posebno hvala i lokalnoj samoupravi opštine Ivanjica, hotelu Park Ivanjica, Domu kulture i turističkoj organizaciji opštine Ivanjica. Pozdravimo ih velikim aplauzom. Po drugi put večeras će se za nas igrati Kud Orfej iz Arilja i predstavit će nam se igrama iz Raške oblasti. I njih pozdravimo aplauzom.
3 dečija, rekreativni i prvi ansambl. Može se pohvaliti sa dosta nastupa po Srbiji. Učesnici su našeg dečijeg festivala Žubor Moravice, koji je održan u septembru u Ivanjici, a sami organizuju festival dečijeg folklora Kolubarsko srce, čiji je učesnik bio i Kulturno-umetničko društvo Moravica. Predstavit će nam se i odigraće igre iz Leskovca, koreografija Mirjane Nešučić, primeran dečijem uzrastu. Pozdravimo ih aplauzom.
prestolica folklora, starija grupa, prvi ansambl i veterani. Iako mlado društvo u dosadašnjem radu ima zapažene nastupe u Srbiji i Republici Srpskoj. Drugi put večeras ćemo se predstaviti igrama iz Pučinje, koreografija Ljubomira Stamenkovića i ovo je pretposlednja koreografija.
znam da se odužilo i hvala vam na strpljenju. Samo vas molim jedan veliki aplauz za sve igrače večeras. Stvarno su pokazali svoje najbolje. Hvala vam. Kao prvo treba da se zahvalim onima koji su pomogli i evo već treću godinu za redu pomažu Javni čas i novogodišnji koncert. To su lokalna samouprava opštine Ivanjica, turistička organizacija, Dom kulture i Hotel Park, ali naravno posebno hvala osnovnoj školi Kirilo Savić koja nam je uslovno rečeno večeras i domaćin. Domaćin nam je i festivala koji se održava u septembru Žurno Moravice, a i moram da najavim, bit će nam domaćin ovdje koncertu za festival veterana i rekreativaca 30. marta koji ćemo prvi put organizovati. Ja pozivam direktorku Nevenku Milošić da nas se pridruži, da uručimo jedan skroman poklon za nju i jednu zahvalnicu. Molim vas aplauz za nakon nje bih zamolio da se pridruži ovdje na sceni naša komšinica, rukovodilac kulturno-umjetničkog društva Orfej, Marija Dukić iz Arije. Zatim kulturno-umjetničko društvo Dimitrije Tucović iz Lazareca, koreograf i rukovodilac Dalibor Milovančević, pozdravite na aplauze. Sad, za kraj sam ostavio mog kolegu Ljubomira Stamenkovića, njemu veliko hvala kao prvo na učešću i rukovođenju Javnim časom, a on će večeras predstavljati kao rukovodilac i kulturno-umjetničkog društva i ansambla narodnih igara i pesama Kolubarsko kolo. Hvala za kraj da kažem nekoliko reči vezano za djecu iz udruženja Otvorena vrata, djecu sa posebnim potrebama, udruženje za djecu sa posebnim potrebama. Hvala im večera što su tu. Hvala vama što ste večeras izdvojili dio svog novca i kupili neke suvenire koji su nam oni prezentovali. Zaista nam je drago što su nam bili gosti i nadamo se i sigurno ćemo u buduće biti njihovi gosti kao što smo danas učestvovali u njihovoj priredbi. I još jedno veliko hvala i veliki aplauz za udruženje Otvorena vrata iz Ivanjice. A sada još malo strpljenja kao posljednju tačku večerašnjeg programa. Mi kao domaćini predstavljamo se sa Vlaškim igrama. Hvala vam još jednom i do sljedeće godine. Pozdrav!